Алуштада тутулуп Хизбут Тахрирге алакасы бар деп терроризмде кабатланган 4 кырым татарына августунун 16-сында укум чыгарылмалы. Даваны баккан Русиянын Женебе Арби махкемеси Ленур Халилов, Руслан Мисутов, Элдар Кантемировга сонки сөзүн айтмага изин бермеген, чүнки улар кырым татар тилинде конушмага истеген. Тек Руслан Нагаев сонки сөзүн айтып болгон, чүнки о махкеме башталгандан бери рус тилинде иштирак этеди. Рус прокурорлары уммен алганда 4 мабусны 66 жылга азатлыктан марум этмеге талап эти. Элдар Кантемиров 14 жылга, Руслан Нагаев 15 жылга, Руслан Мисутов 18 жылга, Ленур Халилов эсе 19 жылга махкум этиле. Ишгалчылар оларына Хизбут Тахрирге алакасы бар деп терроризмде ве Русияда акимиятны күчүнөн запт этмеген тылыбында кабатлай. Имайжыларынын сөздөрүнө көрө, кабатлайчы тарафы мабуслеринин кабатыны таздыклаган эч бир делил тагдим этмеди. Троим из четверки не дали возможность высказаться в последнем слове на своем родном языке, на крымском татарском. Судья пресекал данное действие, говорил о том, что только на русском языке. Данное слово было дано моему подзащитному. Он также за всех выступил, четко выступил, сказал, что нет никаких доказательств его и, в частности, его сотоварищей к данным преступлениям, которым они обвиняются. Он аргументировал тем, что следователь, что авторы дела, в том числе там, следователь, прокуроры, сами себе противоречат. Экспертиза ненаучная, не имеет вообще никаких религиозных или других научных оснований, а тайные свидетели совсем не тайные и, более того, лживы. Моего бабашку Руслана Нагаева и его сотоварищи обвиняют в террористических действиях. И в своих прениях он не раз подчеркнул, что ни он, ни его сотоварищи не имели ни единого террористического умысла, ни единого террористического действия, не совершали и даже не думали об этом. Все данные дела построены исключительно в доказательной базе чтения книг, изучения нашей религии, обсуждения проблем нашего народа, да, и решения насущных проблем. То есть на сегодняшний день Российская Федерация ущемляет права мусульман Крыма, крымских татар, не разрешая нам исповедовать нашу религию в полном объеме, изучать ее для правильного ее претворения. Ущемляются наши права на родной язык, ущемляются все наши базовые права, закрепленные в Конституции Российской Федерации. Мы трактуем это как репрессии и геноцид по национальному и религиозному признаку. Türkiye'de 15 kun devam etken orman yangınlarına söndüre bildiler. Buna Türkiye'nin Koy ve Orman Hocalığı Naziri Bekir Pakdemirli bildirdi. İstanbul Tekniki Üniversiteti'nde yoldaşnen çekilgen fotoresimler yardımıyla Ak ve Ege regionlarındaki yangın ormanlarının meydanı hesaplandı. Bu tahminen 85 futbol meydanı kıbıdır. Alimlerinin bildirgenine göre Manavgat ve Muglu en çok zarar görgen. Уммен алганда бу ел янгынлар нәтижесінде 160 бинге якын гектар орман yok этилген. Эң буйук янгынлар августнын 2-синден башлап 9-на кадар алевленген. Араштырмаларга көрө янган ерлерде абанын арарети 100 дережеге кадар көтерилген. Украин куртарыcылары да янгынларынын сөндүрүлмесинде иштирак этти. Улар Бодрумдан 15 километр месафеде болгон Дерекой районунда янгынларны сөндүрдү. Түркия янгыcыларына жардам этмек үчүн Украина Түркияге 14 куртарыcынын 2 учакны жоллаган эди. Улар Дагло районларда ве Монтенегро, Израиль ве Gürcistan'da büyük yangınlarına söndürgen tecrübeli mütehassıslardır. Köyceğiz yangını da kontrol altına alındı ve böylelikle 15 gündür devam eden yangınlar silsilesi ve büyük yangınların son halkası olan Köyceğiz'de kontrol altına alınmış oldu. Gün içerisinde biliyorsunuz Manavgat'ta bir yangın çıkmıştı, o kontrol altına alındı. Şu an itibariyle Burdur'dayız. Burdur'da gün içerisinde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bugün saat 12 sularında çıkan yangına saat 12'yi 10 geçe yangına ilk müdahale araçlarımızla müdahale edildi. Burdur, Bucak, Çobanpınar köyünde çıkan yangında 21 ev şu ana kadar zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi. Tahliye edilen kişi sayısı da 200'ü aştı. Şu ana kadar yangının etki alanı 300 hektar civarında gözüküyor. Yangınla ilgili 6 kişi gözaltında, kolluk ve savcılık adli merciler
araştırmalarına devam ediyorlar. Украинага Гага ишгалжилер Кырымда япкан медени жинаятлер акканда хабар етті. Украина баш прокурору офисы Халкара жинай махкеменин прокурору офисине Ярмадада медени мираснын объектлерине каршы арби жинаят акканда малумат баянатын юллады. Баш прокурор Венедиктова тарафынан жазылган билдирмеде медени мирас объектлеринин канунсуз озумсулмеси ве виран этилмеси аккында малумат берилген. Весикада Таврия Херсонеси, Бахчисарайдagi Кырым ханларынын сарайы, Чуфуткале, Кырым астрофизик обсерваториясы, Керичтеки Иоанн Предтече кілсесі ве башка объектлерінің озумсулмесі ве виран етілмесіні таздықлаған избатлар бар. Bundan гайры анда канунсыз археологик казмалар, Кермен Бурун ве Сивак Кермен кыбы медени зеңгінліклерінің деңіштірілмесі, медени объектлерінің канунсыз кулланылмасы ве реставрация вақтында бозулмасы аққанда тафсилатлы шекілде тарифленген. Десятки об'єктів культурної спадщини України та людства було знищено також внаслідок будівництва так званої траси Таврида. Це траса Керч-Севастополь та шляхопроводи у Севастополі, що разом зі спорудженням Кримського мосту, відповідно до резолюції Генасамблеї ООН, проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також частин Чорного і Азовського морів сприяє подальшій мілітаризації півострова. Такі дії є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як окремий різновид воєнних злочинів за змістом Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Индистандаки Ямуна өзені истисал қалымтыларындан пейда алған зерлі көпік сув өсімлігі ве яшайыс чөплігінен булашқанандан себеп Тадж-Махал дүрбесінің гүзеллігіні боза біле. Комашки, які харчуються водоростями, залишають на Тадж-Махалі потворні і в'єдливі зелені плями. Їх дуже важко відмити. Тадж-Махал дүрбесі Агра шерінде ерлеші, ама ең чоқ чөплік пайтақ Нью-Делі районында өзенге ташланған. Щонайменше 80% забруднення Ямуни відбувається в Делі. Біля Агри вона уповільнює течію, і цей бруд накопичується тут, псуючи красу Тадж-Махалу. Экологларынан сөздеріне көре чамырлы лекелер тарихи абидеге чоқ зарар кетіре біле. Бұнен бағлы вазиет, хусусан ягмур яғаны вақытта зорды. Оскільки зараз сезон дощів, вода прибуває до Агри. Її багато, і вона тече з великою швидкістю. Вона несе бруд з Делі і Матхури. Це також призводить до підвищення рівня води. Тадж-Махал стоїть на берегах Ямуни, і на ньому видно водорості та інший бруд. Әлемле Тадж-Махалға зарар кетірген да бір проблема бар дей. Бұл авада қара карбоннан yüksek қойыланмасыдыр. Тадж-Махал адлы дүрбе жами 17-ші асырда құрылған. Бұйық мағолларынан падишахы мерхум апайының хатырасына құрды. Бұл иншаат Индистанда мұсылман санатының инжісі оларақ сайла. ОБСЕ-де Америка Бірлешкен Девлетлер августын 23-шінде кечірілежек Қырым платформасы саммитінің кечірілмесіне қол тұтты. Америка ве халқара топлылығының башқа азалары Украинаның Русияге Қырымны азат етмеге чағырылмасыны дестеклей. Бұны ОБСЕ-де АБД меселелерінден вақтынжы месул Кортни Острен өз білдірмесінде қайдетті. О дүния топлылығы Қырымны ишғал еткен Русияге басқыны девам еттірежегіні білдірді. Бұнен бәрабер ишғал етілген Қырымда инсан ақларының бозулмасыны қайдетті. Остренс ишгалжилер тарафындан 8 айға махкум етілген Судақ регионал меджлис рейесі Эльвир Аметовнан давасына хатырлатты. Аметовны қадеми заманлардан қалған Қырым татар ишеларыны өз шақси музейінде сақлағаны үшін селя парчаларының қанунсыз сақланмасында қабатлы оларақ таныдылар. Міжнародне співтовариство знає, що Крим – це Україна, і ми продовжимо залучати Росію до відповідальності за її дії, включаючи порушення прав кримських татар та інших жителів півострова. Латвия ве Беларусь сыңғырында февқуледе вазиет илан етілген. Латвия территориясына қанунсыз кірген мигрантны қайтмаға мечбур етілер. Базы вақыт көчте қоланыла. Сыңғырчыларға Беларусьеден келген мигрантларынан сайысы артқан сон бойлы емір берділер. Латвия ішкі ішлер назиры Мария Голубева яңа система насыл çalışқанына тешкірмеге келді. Приблизно 56 осіб намагалися перетнути кордон з боку Білорусі після оголошення надзвичайного стану, але жоден з них не був допущений до Латвії. Отже, на сьогодні затриманих немає, оскільки ми прийняли цю постанову.
Литвания, Латвия ve Poloniya Belarusия акимиетінің мигрантларынан суни ақыны яратылмасында қабатлай. Бұл девлетлер Минск Авропа көрсеткен санкциялар ve башқа тедбірлер үшін интиқам алғанны сая. Бұл керчекмі yoqмы тешкірмеге қиындыр. Эсасен яқын шарқтан келген мигрантлар сыңыр тешкіровына кечкенде Беларусияде берілген турист визаларына көстере. Мигрантларының сөздеріне көре Беларусияге диққатқа лайық ерлеріні көрмеге келгенлер. Якщо мігранти знайшли спосіб дістатися до кордону, у них не повинно виникнути проблем з пошуком дороги назад. Наскільки я знаю, вони приїхали з метою туризму і подорожей по Білорусі. Августның 6-сындан башла Беларусиядан Латвияға қанунсыз кечуф үшін 283 инсан тұтылған. Уммен алғанда январдан август айына қадар 60 инсан яқаланған. Литвания бұл проблеманы чезмек үшін темелі чәрелеріні көрмек керек. Бұл ел Беларусиядан Литванияға 4000-ден зияде мигрант кірді. Бұның үшін шымды сыңарда тікенлі телден 4 метрлік қора құрajaqlar. Бұл чет 508 километр месафеге ұзанajaqtыр. Украина телекеслік қызметінің жасуслыққа қаршы бөлігі Русия арби истихбаратының агентіні тұтты. Тұтылған еркек Украинада вақтынже яшайды. Русия мақсус қызметінің емрі или истихбарат малюматыны топламақ үшін шарқы жебеге кеткен. Украина телекеслік қызметінің малюматына көре оның кураторлары Бірлешкен Құбетлер операциясында қолданылған земаневи силаве арби техника. Украина аскерлерінің ерлешмесі. Украина телекеслік қызметінің қадимлері аққанда малюматнен мерақланған. Еркек топланған малюматына Русия мақсус қызметінің қадиміне электрон бақ юлынен бергені вақыт тұтылған. Оны террористик тешкілятта иштирак етуде қабатладылар. Бұндан ғайры о жасуслықта да қабатланajaqtыр. Украина президенті Володимир Зеленский 2025 сенесіне қадар Украинаның Авропа-Атлантик интеграциясы мәселелері бойынша стратегиясына таздықлады. Весіға гражданлар ве девлет органлар арасында малюмат бағыны құрмақ ве Украинге не үшін Украинаның альянста азалығы мұйым олғанын аңлатмалы. Тахмин етілгеніне көре бұл весіға ярдымынен Украин жемиеті Авропа-Атлантик бұтынлешмесінің девлет сиясеті аққында малюмат алajaq. Бұл малюмат оқув программасына көрсетілежек экспертлер, жемат ешкілі araştırma merkezleri ve halkara ortaklar NATO kritériylерine erişme milli programmalarını planlaştırmağa ve onun becerilmesini gözetmege yardım edecek. Strategiyanın 4 etapı olacaktır. Web portal yapılması ve malumat marifçilik materyallarının neşr etilmesinden ibarettir. Күчлі яғанақлардан соң Ақмежет районында шақси евлеріні су басты. Вақтынжа елларда машина әрекеті ағырлашты. Ақмежет Ялта елінің көрінішідір. Тавельчик өзені ташып, елні су басы башлады. Су ақымы Мамут Султан қасабасы тарапына кеткен. Бірқач еве азбарына су басқан. Ерлі сәкендер яры гежеде өз шақси шейлеріні топламаға мәжбүр болды. Кролей, собак там все затопило, весь огород в воде. А на глазах. Вот тут клетка рядом стоит, то есть там так уровень воды выше колена моментально. Вот я машину загнал, вода пошла, я бегом туда, потому что собака здесь к краю привязана, пошел собаку открыл и кролей повыкидывал с клетки, потому что вода быстро стала прибывать. Шум такой, вышел дождь, нету дождя. Ворота открываем, а тут вода такая оттуда. И вот так на косу и пошла. Реально сильно. Ну, в дом не пошла, потому что высоко сделана, а у людей там и в дом заходила. Пытаемся выезжать, потому что у нас бабушка инвалид на коляске после операции. Керичтеде күчлі ғанақлардан сон шер соқақлары өзенлерге чевірілді. Ишгалжелер акимиеті ерлі сакенлерге су севиесі көтерілсе тахлиеге азыр олыңыз деген. Такая наша улица Елизарова. Күчлі яғмырлардан сон Таврида yolu da су түбінде қалды. Бұл еді қойы районында кечкен yol қысмыдыр.
Ава иелешмесini беклемек керек медей ишгалжилер. Уларның тахминлеріне көре аномаль сағанақ ве күчлі яғмурлар Қырымда 2 ел девамында олажақтыр. Эр шейна иклим деңішмесінен аңлаталар. ЖБД. Новоселовка 2. Көйі жыварында Украина аскері яраланды. Ишгалжилер Украина арбелері позицияларына 120 калибрлар артиллерия системаларындан 20-ге яқын мермін атқан. Шымды яраланған Украина аскері хастаханеде болуна деп білдіре бірлешкен құветлер операциясынан штабы. Оның алы тұрғындыр. Да бір душман снаряды ерлі сакиннің азбарына түшіп 86 яшында оған қартын өлдірді. Ишгалжилерінің атышлары нәтижесінде Донецк вилаетіндегі Новомихайловка көйі жыварында ерлешкен чифтчілік, биналар, электрик, нақыл, хаты ве су қолесі бозылған. Тарамчук, Славная, Сладкая қасабалары электрикасыз қалған. Новомихайловкада бұндан ғайры су берілмесі де тоқтатылған. Крім того, на межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку 12 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.